Nimbador syumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Jakmat kayat tiag na nayon nga agat ataplatan. Anya? Jak kayat nga darumso asaan ta pagkinaawatan papa. Jak kayat nga darumusing agura iti barukom ko para kan ka. Mabalin ka di mo di ka. Ibagamon no anya ti kayat mo. Di ka nagpalpalikaw pa. Diretsaem kuman no anya ti kayat mo asawan. Papa. O anya? Agsaw ka na. Kunat man no dati kayat mo ibaga. Ibagamon tapno malpasan. Adda ka di illegal nga aramitan, papa. Anya? Muli ka iha. Siyakyam. Kastakit din ti damdamagang kanyak ita. Kayat ko ti makasigurado, papa. Kayat ko asika mismo ti pagtaudan ti amin. Kayat ko asika mismo ti mangibaga kanyak no anya ti agpaiso. Muli ka iha. Diyak na yung pagharo pagkastagayam ti panagkitkitam kanyak. Nasakit para kanyak tayo tangay pagbagam. Anya ti agpaiso, papa. Sa anak atakes at tao, Monica. Iso nga awan ti takes ngar aramida. Kat sapay lakuma. Tadinak pagatapan niya, ma'am. Jack impagaro. Adamagan kan kadayta ni Monica, yun. Jonah. Ngam sa anak mo't siguro ang nagkurang amang palpalagip kan ka. Ay, Uston. Tiyakon kaya't apagsaritaan dayta. Yun. Di mo kumandagdagan pa'y ti marikriknak. Iso pangasim, tahusto kuman, Jonah. Kas, bilin ko ken ka, Maximo. Tayo natalgad lugal sa pulan nyo, ka? Diyan kayan maulit na pasama Clay di ti hideout tayo. Saan ko kaya't kidaw tulong, Leon? May papanday ta panag, Maximo. Kaya't ko da tayo bilok na talgad lugal agbalin hideout. Sige, Maximo. Asikaswam day ta panag, ha? Bye. Adamot punto, Leon. No apay di na magustuhan ng kalit dagiti polis. Gamadan planok may papanday tapanag. Iso patuluyok mang third polit plop best kadagiti polis. Amo, siyak ti madandanagan iti inaramid mo, Monica. Husto lang ti inaramid ko, Yaya Ising. Kayat ko ang maamon ti pudno. Kat husto lang ti panakisaritak kan ni papa. Ay, kinunana saan ko kano arumbang apagatapan. Iso nga ti aramidak. No kasta, sardengam nga rudan apalpaliiwan ni papam. Saan niya, Yaya? Anya, unak man numamati ka iti imbagana. Nga awan ti dakes ngar aramidan na. Wan, mamati ak? Taisukat nga rot ti kunana. Ngam sa anak nga agsardang Yaya Ising. Kayat ko ngamin ang maamuan no anya ti agpais. Takninamnama da ito ayo umayo, Mayora. Kaya't ko kumustaan ti kadwa manapaltugan, Hepe. Okay mo ta ni P1 Mendez, Mayora. Iso na lang, tabinilin ko ang aginanapay lang. Rumbang lang agbakasyon pa'y. Tama nga noon niya ti mapasamak kan kwa na. Mayora. Kaya't ko amaamuan. No adda pa kabigbigan nyo kalagiti armado anaparmek iti dayjay nga operasyon. Dahil ti trabahuan mi itapay lang. Hepe. Dakkel ti atap mi. At tao ti sindikato dagijay. Ngam kasapulan tinatibkar nga ebidensya. Sapay lakuma. Tayo ti kabiitan na panawan. Kat makaada kayon iti ebidensya, Hepe.
iti kasta, makamagmatan dagiti masak na. Awan samat ni Maximo, Mr. Wong. Ay, so biniling ko makamubalag ka ng iti taok sultan. Kayat mo asawen, awan itatital kem a tao. Awan, Leon. Ngam no adama nagpangkap dakes kanyak. Saan lang nga nagsigsigulado. Ulay awan Maximo. Adalata na puno taok mambambantay kanyak. Ne, apay Mr. Wong. Adda ka di magipangpangtakin ka. Jak masikulado dahi ta, Leon. Iso nagsigulado akmay. Nasayat no kasta. Laglagi pam da ito'y Mr. Wong. Narigat tagtaliklatan. Iso ahos to da ita nga raramitan. Nasa nagundaway ita, apan ang likitar tayo ko ni Mr. Wong, amo. Awan day dya Maximo kanayon anak alalay kan kuana. Saan, Bogi? Nas ka na pagkairanutak pa ni Mr. Wong. Sakpay alik kita rin tayo. Ha? Kaya't ko amam-amo ti tao na ngagtimtimpla iti droga. Anya? Iti ka nito amam-amok dayjay kat maalukoy ko ngagpaay kanya. Day tantol, ti pagilasinan nyo matanin ti patay ni Mr. Wong. Apay nanda ka dito'y, iha? Sino ti kadwam? Niyaya ising, mama. Ngam nagbati iji parking lot. Amo ka di ti amam, arimwar kayo. Nanawag na tinagsaritaan medical man, mama. Saan nakagatap kan ko na? Ngam di nakmatlapdan iti sigot nga araramidag. Ha? Day tatiag pa iso, mama. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Tila ang pampanunutek kat ti seguridad mo. Sapay di mo mat kayat ti anda bodyguard na. Mama, awan ti dakas nga araramidag. Awan ti amok akabusor ko. Kas matlakan ka, Saan ka amang ikuy-kuyog iti bodyguard mo? Tako namat nga awan ti kabusor mo. Kasta akmat, mama. Iso nga awan nga ron ti rumbang apagdanagam kanya. Mr. Wong, anya ti may paay ko? Hepe. Abok di mo awatan ka, sitet ko ken ka. Iso, mapalin ka di. Agulay kayo lang makalawas. Taol del kon bulletproof vest. Mr. Wong, Amo ko galim, hepe. Amok saan ka awat kas? Saan ka te? talaga saan, Mr. Wong? Dahil tama gusto akir ka, hepe. Iso amok saan ka kulakot kas tatuma. Ha? Amom hepe salpatol. Ijay sutad. Ada dagiti binulan ikak pasuksok. Tapno sa anda kolon ni kosyok. Anya nga min tinegosyo ni Jay Sudan? Listaw lahat. Ngam sa bali style ijay sutad. Ulay likal ni kosyo. Masapol mangted ka pasuksok. Tapno saan loki ni kosyo. Iso malagsa ka na katak ditoy. Tasabali kayo ditoy sampal tulome. Makustwa kinaligal tlabahuyo. Iso ikalik. Alamida kamin kapaglak mang tulong kada kayo. Tapno paksatyo manaktak-takan. Hello, Leon. Jak nasangpetan dito balay da Monica kanising. Di magas itay dito'y ni Monica. Ada ka no pagnada ka ni Ising. An iya. Dinamag ko kankwana no nagpakadakan ka. Ngam ti kanumot saritaan nyo. Kat palubusam iti amin nga arabidan na. Katukad ti di na panagatap kan ka. Na may saan nagdanak mo, na. Leon, Sapay lang ko ba? Tawan kita kasama pasabak kilkwana. saan ka kumangag panunot iti kasta? Pangaasim, jak kaya ti kasta nga ibagbaga.
Mr. Wong, jak ninamnamang ang may kaditimansyon. Pasisa ka yon. Awan mapalunot ko papanan. Iso nalakip ko sa lungkalan partner ko. Anya tikat mo, Sawen? Di ka nagtaktak. Kaya't ko lumwal ka. Saan dito'y palay mo? Pangsang wanta. Anya? Agsaguta, club. Ladingitek, Mr. Wong, ngam saan ka mapatkan iti dayta. Jak kayat na maadaan kami ti parikot iti asawa. Kasta kate. Di ka ko magpanunot iti sabali. Ngam jak lakayat. Nga addam ako na kanyag ta asawa. Don't worry, Leon. Maawatak. Alangaluden. Takay saan kakaya mahawis. Saklatan mapanichay. Yam no agpaliw panunot mo. Amom no sadino ayan ko. Saan ta ka di paila apumanaw dito'y simbaan, Monica? Nangagmumert di ko nati sa kristan ni Padre Simong. Amangan numarabyan nga agsubli dito'y ni Padre. Di mo kunaang nga urayan ta ni Padre ang makasublay dito'y simbaan. Masikuran ka kating adda dito'y simbaan niya, Yaya Ising? Saan matkit de balasang ko? Ngam kaklaang nga amangan numarabyan ta. Awan ti parikot, Yaya Ising. Adamot bukod ko anugan. Anya, ang amangan numakaungit ni Papam. Siyak ti makamu ka ni Papa. Basta't importante, kuyogan nak, tapno ammo ni Papa nga adda ka dwa. Anya ti may paay ko, Mr. Wong? Nakapuak mansonyo, Mayola. Ha? Inawis ko Don Leon. Yang tinakayat sa molot. Iso bilibak ken kuana. Tamo na ikan patag estado yo. Anya ti kayat mo asawan, Mr. Wong? Pilipak Don Leon. Napodno ken ka, Mayola. Ha? Ket day ta makakapo. Iso masigurado kag bayab partnership mi. Kaputa mo kag bali na sayat partner Don Leon. May asana sa bata ni Monica ni Serena. Anya mata ti mapaspasa. Hello, Mama? Iha, ayan nyo ka din ka ni Ising. Ata kami dito simbaan, Mama. Di kay kadipay agawid, iha. Urayan nilangan ni Padre Simon, Mama. Saan kayo kumangag pakarabi? Amo mat siguro ti kayat ko asawan. Igad danag, Mama. Okay, iha. Day talaan. Bye. Isaganak mo't amin ang dagiti anda dito ilang isan. Sa paag ti agawid ita. Taamangan no anyakit diti papasamak iji balay. Naskarak balinak na saya at pamilya Leon. Iti kasta, matong palamin kayat ko. Nasken maalak palagdalag Mayula, tapno awan to agbalin palik ko. Amo kabala kalamidan data. Amin, nalakalang ipatungpal kayat ko mapasama. Asidag kayaman simpaan. Salong kalak met Padre Simon. Nasken maalak panagdalag dayjay pati. Takkel may tulong dayjay pati kanya. Tapno agdalag kanya kumili sang Bartolome. Kasapulak panagdalag ta. Tapno dinakto basta mapaksat dayjay Don Leon. Iso nakasakpay simpaan. No talaga a planong nga urayan ni Padre Simon. Kasayaatan nga road no inakpay la ijay lugan. Sige laang, Yaya Ising. Basta saan ta kumaamarabyan balasang ko. Mabuti nga kin ni Papam. Amumat day ta. Wan, Yaya, matungpal. Alang arudang, ijayak laang lugan. Napanan nga taaya ni Padre.
Apay nga aging gaita kat awan pay laang. Kananya nga ti araramidan na. Apay akas lang masansan samatan nga awan dito'y simbaan. Kanayon motan nga adda kadagiti nagduduma a barangay dito'y San Bartolome. Naturod at talaga ni Padre. Saan a basta-basta mabutang. Namin anon ang nagpagkat tibiyag na. Ngam saan lat... Ha? Yaya ising? Kuna no... Soleh. Soleh no naklat ka. Mr. Wong? Sa ngalod. Naibagmata malakip na. Apay ko maadi ka malagip, Mr. Wong. Saan ka di akasosyom ni Papa iti negosyo? Amom kayam dahi ta. Kuna don liyo nawan lumpang makamo panagsosyo mi negosyo. Nga mamom kayam. Anak-anak ni Papa, saan nga agilimad kanyak day, Chay? Kasta kayam. Napintas ta ito'y kuntaway panaglanata dito'y simpaan, Monica. Namwa kami nalalamidam tulong kadakiti umili. Kaya't kumat tumulong. Kadamangan mabalinak makisalitakan ka. Kasta ka di? Sige, Mr. Wong. Mabalinta pagsaritaan mo anya ti rumbang nga aramidan ta? Tapno matulungan ta dagiti umili ti San Bartolome. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bugi. Amo. Namwam ka din noon niya talaga ti paparamid ni Mr. Wong kini Maximo. Awan pa'y di awa, dakiti biniling ko at tao, amo. Apa yan nagbayag, Bugi? Ang mga ano niya ti mapasama. Ang mga ano dakit di matidyak amo nga aramidan ni Mr. Wong. Amo, di kayag dana. Maamuan tayo umatlaeng, noon niya dahil paiso. Laglagi pa nyo. Awan, ti mailimad kada tayo, dito San Bartolome. Iso relax kayo kumalaeng. Takas itinakunakon. Maamuan tayo umatlaeng, noon niya ti plamplanuan ni Mr. Wong. Rumbeng laeng. Diyak kaya't amamay sa anak dayjay nga inching. Unak lakit din no asino jay kasarsaritam itay ijay simbaan. Dayjay matgayam a Mr. Wong. Panagkunak ka talaga anaira na ti panagsarak, kan panagsarita mo ijay simbaan. Yaya ising. Ha? Apay, Monica. Kaya't na matgayam atulungan dagiti agindag diti San Bartolome. Kat kunana apakamuak ka no, namang tadak iti tulong kadagiti agasapulan. Tamabalin na anayunan dagiti maipaay ko kadakwada. Agpaysaw. Ay na, nasingpot nga rudan ni Mr. Wong. Sigon iti panagisarsaritak itay kankwa na. Makunak anasingpot dahi ani negosyante. Kat patsak adakkel mo ti maitulong na kadagiti agasapulan dito'y San Bartolome. Madamdamalay. Nasip nga ta. Ngamawan pa'y laing janak mo. Leon, Dahil tuyan ti bagbagagkan. Natangkan ti ulo ni Monica. Diyak magustuhan dahil ito nga aramidan na. Leon, nagsarita kayon atwa. Apay asyak ito ti kaungat mo. Saan kumamot asyak? Ne, adan dimtang. Amangan no adan da ising kan Monica. Amuyumat nga iti kalabas nga operasyon tayo. At dadagiti na isagmak akakadwa tayo. Ultimo ni P1 Mendez kat saan anakalisi. Iso kayat ko nga ganad kayo akanayon. Nalawag ka di dayta? Uray pa nagronda lang, teramidin tayo. Kasapulan latatinan anay apanaganat. Narigatan. Saan tayo nga mo titaray ti panunot dagiti managdakdakes? Sir. 'Iso nga amin kayo.
Masapol nga da partner na. Tapno makasigurado tayo. Iti kasta, no bilang tagpagad ti maysa, adda maysa amangkid daw adagos iti tulong. Nalawag ka di? Good. Alang arudan, agtignay tayon. Ket ulitek, agannad kayo amin. Jak kayat nga dati dakas ang mapasamak iti uray asino ka na kayo. Podno pinalubusan ka nga ramidem ti kayat mo iha. Ngam jaklat ta kayat amarabyan ka. Saan kami matanarabian kani Yaya Ising, Papa? Monica. Pasensya ka no medyo naladaw kami. Inuray ko pa'y ngamin ni Padre Simon ija simbaan. Ijay laeng tinagkapuan nyo. Di magas kami itay iti may isang ampunan, Papa. Ngamadado ti oras akaadami ija simbaan. Ada nga minapanan ni Padre Simon. Iso nga inuray ko pa'y. Di ka kumanagungat, Papa. Sana bali, taada kami dito eh. Nakasangpat kami. Kinapudno na, Ma'am Chona. Madanagan akmagkat. Ibagbagak nga rood kin ni Monica. Nga amangan no agungat ni Sir Leon. Ngam kuna na nga isukan no ti makaamaw. Ising. Kun maysa. Adda kanumeten saritaan da nga agama, Ma'am. Isumot ti ko na kanyak ni Monica dayta. Ngam ni Leon. Siyak ti kaungat na. Nukas di asaan nga agpakadakan kwa na ni Monica. Ma'am Chona. Dayta ti agpaiso. Kat dayta ti pagamkak. Taamangan noon nyakit di ti mapasamak. Amamom ni Leon, Ising. Amom ti ugali na. Nang runa no makaungat. Ayun, Ma'am. Iso nga rod ama-ama ka. Iso ano maminsan. Maipitakmat iti sitwasyon. Kadyak amuno anya ti rumbang nga aramidan. Rabin, Mr. Wong. Apa ngay may kayo dito presinto? Ada gamit pakadanakak, hepe. Anya dayta? Ti kwalca mambambantay kay patpatak del pastak. Imawag. Ada kano sumagmamano lalaki umal alupayan ni Chay. Anya? Wenepe, eso mananaganak. Amo meter apa sama ki Chay. Hindi maluglog yan palaang may patakdal. Sige. Mapan kami kadagiti pulis ko, Mr. Wong. Agwanawan kami, Jay. Pakasim hepe. Mananaganak kami talaga. Abangan niya pa ang panunutin dagi Chay lalaki. Ada ti pagdamitangan tao. Awan pa'y ti masnok, Papa. Apay ka di. Kayat ko amamuan. Tapno saan nakidya matantanagan. Papa, awan ti dakas na mapasama kanyak. Awan ti kabusor ko. Awan ti napasakitak. Awan nga rod di rumbang apagdanagak. Nga amangan no adamang pasakit kanyak. Delikadong taglawlaw ita. Amom da ita iha. Papa, Jak kayat niya dadaga sa mapasamak kin ka iha. Isungar aramidag ti kastoy. pangasim ko mapapa. Kabaulak nga anadan ti bagik. Kan maysa, ada kanyak ti cellphone number ni Hepe. Awagak adagos, nubilang ta adamarig na kasaan anasaya at amapasang. Alangarot. Ngayong pangasim ko ba? Taagan nagka. At tataong anagpatnag anagbantay iti asitek ti pasdek, Mr. Wong. Awan tinakita na asana na sayat ang mapaspasama ki Jay. Hepe. Iso ano ipalubos yun? Kaya't ko kumama kasarita inton madamdama, ti Guardia Jay. Atakin ka day ta, Hepe. At dala sumagmamano abanag akayat ko adamagan kan kuana. Barang makatulong ka na kami, no agimbistigar kami. Sige lang, Hepe. Kat pasensya ka lakuman. Nagtanagak. Hamka nga mga nuanyamanan mapasamak. Maawatan ka, Mr. Wong. Isungawan ti rumbeng apagtanagak.
Si Kanti Bili nag-isip. Tapno agtala ti panunod ko. Anya dayta, sir. Noan niya man ti papasama. Kaya't ko nga awagan na kadagos. Nalawag ka di. Sir, Sana siya ti prioridad ni Monica nga awagan. No bilang tadadaga sa papasama. Iso asika ti bilbilinan. Sir Leon. Kaya't ko asyak ti umuna nga awagam no bilang laeng ising. Iti ganito asaan mo amaramid dayta. Sika ti sitiran. Nalawag ka di kan ka dayta ising. Uwan, sir. Namnamay ka nalawag dayto ya saritahan ta. Kat sapay lang ko ba, tadi mo yaling-aling tibilin ko ken ka. Tapno saan ta amaagdaan iti pareng ko. Amo ka saan mo apaayon ni Leon, ising. Ma'am Chona. Sana bale, bilinat mata na imbag ni Monica. Iti kasta, saan kamot ang maipasubo no bilang laan? Awan matkit di ti parikot iti dayta, ma'am. Tamabalin ko mat nga ipilit ti kayat ko ken ni Monica. Tilaeng pagdanagak, kat dagiti saan anam namaan apasama. Ha? Saan mat ama ilibak kada kayo? Nga adda dagiti kakasta apagteng saan aya? Maawatak ti kayat mo asawan, ising. Ma'am Chona. Katnam na maag, asaan mo amalipatan ti saritaan nyo kanilyon. Tapno awan tukit di ti rumswa apariko. Amam kaya man may papanday tapanag, Don Leon. Mr. Wong, ang Bombay, teritoryok daytoy. Awan ti saan ko amamuan. Tamnawag saan kapungtot kapudayta. Tijak lamawatan, Mr. Wong. Apay ani hepe at dagos tinagkamang. Di nagman la pinakamuan. Ha? Siya ti partner mo, Mr. Wong, saan ani hepe Salvador. Don Leon, naglipot kanyak security guard. At lalaki umalalubayan ni Japastag. Iso nagtanaka. Amumat na pasama kidi may patpatakdal pailang taychay. Mr. Wong. Iso pasinsakan, Don Leon. Sana pale, sana maulit taychay. Sikaro muna wakak no pilang laeng. Sige, palabsit na ito'y Mr. Wong. Ngabsapin ako ba? Tasaanan ang maulit pa. Makumikom sa atalaga ni Padre Simon ang Monica. Yaya ising. Agasam tanasapa ka no arimwar ko na ti sakristan na. Apay nga ta, Monica. Anya iti panagkunang. Sa dinok ti papapanan ni Padre Simon. Kung nati sa kristan na, ada dagiti lugar asar sarungkaran na. Kasasarita na dagiti agindag. Amom, kasla adda sa balingar aramiden ni Padre Simon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, yaya? Kasla saan apadi ni Padre. Anya ti kayat mo asawan, yaya ising. No saan tala nga am mo ni Padre Simon. Saan kulakit di nga ibaga, nga isukat may sa apadi. Anya? Amangan no pagarupak pay kiti, nga isukat may sa apulis. Jakam mo na niya talaga ti mapaspasamak, Bongki. Jakam mo, noan niya talaga ti plano ni Mr. Wong. Amo, Madlaw ko ngamin, akas laal-alain na ti simpatya ni Hepe Salvador. ama ano may isa dayta, kadagiti estratehiya na. Amo, Minamaag! Kaya't na ngagsindingid da iti day Jaya Police. Tapnoan niya. Tapno ang lukoyin na agbalin a protektor na. Maag a Mr. Wong no kasta ti plano na. Sabali ti ugali ni Hepe Salvador. Data ti makamoy tagpaiso. Saan ka di? ano dayta, amo? Ngamlo saan na dumgag kanyak ni Mr. Wong. Makamon iti biyag na.
Iso na laeng taag pagganti negosyo me gapukid kwa na. Agpinasin siya kami laeng ngayon. Sa bali tinadlaw ko iti gwardya iti pasdek ni Mr. Wong. Itay kinasarita. Saan nagsusurot dagiti bagbagana? Ngam, anya ti talaga ang mapaspasamag. Apay akas jay ti jarna. Sana rumbang ayalang-alang ko na iti abanag. Nasken ang maamwak ti kinapudno. Police station, hello? Anya? Sa dino abanda dayta? Tinasayaat. Agblatter kayo. Iti kasta, marami ti rumbang. Sige, misis. Urayan kayo dito presinto. Okay. Bye. Mapukpukaw kan ti babae nga anak tayo jay a color. Sabali man ang dito akaso anas ka na matutukan mi. Anya nga tati napasamak iti anak tayo jay nga imawag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, na ito'y nomelo, Monica. Hello, Monica. Mr. Wong, nakadisturbuan ka di? No. Saan, Monica? Apay, anya may paay ko. Isagsaga namin nagitiitag mi atulong iti maysa nga ampunan. Abangan ko na, noon na pa'y mainayon nyo. Oh, of course. Sa dinawayan yo. Ada kami dito simbaan. Dito kami nagsagsagana. Pangururayan mi matan ka ni Padre, na ang mga nasumurot mat. Kasta kate. Okay, umayak di tayo tamot laag. Among Monica, amkeg nga amangan numaadaan ta iti parikot kin ni Papam, gapukin ni Mr. Wong. Apay kumamot, yaya? Saan mo ngamin nga ibagbagakin ni Papam, nga agsarsarita kayo iti dayjay nga injay. Naskan ka di pa, yaya ising? Rumbang laeng amaamuan na dayta balasang ko. Awan mo ti dakas iti dayta, saan ka di? Saan mat siguro adakas, natultulungan nak ni Mr. Wong, kadagiti aramidak para kadagiti umili. Ay, Yaya, saan adakas ti aramidak? Dayta ko ma, ti panahon. Anyo dahito a report, Hepe. May sangay na ti mawag na sapay jay presinto, Mayora. In report na mapukpukaw ti anak na ngagtawan iti 16. Anya? Inuray ko ngay maya personal jay presinto, kat inalak ti statement na. Anya ti development iti kaso. Madamapay lang ti investigasyon, Mayora. Padpadasan dagiti kakadwa nga amuan, no asino dagiti naudi ang nakakuyog ti biktima. Oh, Hepe. Sabali ti agparparik na kanyak iti daytoy ang blatter. Mayora, Iso asapay la kumata maimbestigaran ana imbag ti may papan iti daytoy. Talaga nga minasabali ti agparparik na kanyak. Umdas ka rin dagita may pa ni Jampunan, Monica. Panag ko lang kat sobra-sobran, Mr. Wong. Diyak lang yung pagarok nga adugayam ti itadyo. Imbaga kon kan ka. No may pagkap tulong. Dagita kayat ko alamiden. Isumat lagayam nga aglaplapusanan mo ti mawawat yung aparabor, Mr. Wong. Talagang aming kayat ko tulong sa pali. Swerte dayta negosyo. Kasta ka di? Wen, Monica. Sabagay. O anya, mapantayon? Awa pa mat parle Simon. Ang mga numabayagan pa'y itinapanan na. Kasta kate. One, Mr. Wong. Iso nga awaga ko ni Hepe.
Tapno ipaayan na tayo iti escort. Itulod tayong dagiti atulong iti dayjay nga ampunan. At dahil nasikasok nito munisipyo, isa din magasag nito yung opisina. Leon, Oh. Apay, yun na. Adda ka di pare ko? saan na ngamin amapunas iti panunot ko ti kaso nga asikasun ita da Hepe Salvador? Anya kaso? May papan iti mapukpukaw nga agtutubo. Mano ti taon na? 16, Leon. Anya? Oh, apay anaklaat ka? Ada ka diti. No anya man ti atapam gapo iti reaksyon ko. Pangasim ko ma, tasaan yun na. Awan ti amok iti dayta, no isok ti pampanlotan. Nasingit gayam da Mr. Wong kan Monica, manang ising. Apa nagsanay kay tinauneg? Saan daan na singod, Hepe? Kinapudno na. Italaeng ang nakakuyog ni Mr. Wong. Taidinaamuan na at tumultulong ni Monica kadagiti agkasapulan nga agindag dito'y San Bartolome. Injaya na mo titulong na. Kasta ka di? Wan, Hepe. Siyempre, no para kadagiti agkasapulan, saan apagkadkadahan ni Monica dayta? Sabagay, nasingit samot da Don Leon kan Mr. Wong. Ha? Kasta tinadlaw ko, manang ising. Isongawan matidakas na. No agbalin mo't anasingit da Monica kan Mr. Wong. No may papanan iti panang tulong da kadagiti agkasapulan. Saan na nakaskas dao na ita, manang ising? Saan kayo matamatagtagari? At da ka di pare ko. Diyak man ang mobogi. Ngam sa balit agparparik na kanya. Anya? Kaslaad dati mapaspasamak at diyak magustuhan. Anya kumadayta, amo. Dahito ti diyak may baga. Kat nas ka na matutara. Nas ka na mamwa. No apay akastoy ti marikrik na. Nimit Don Leon da ito eh. Apay nga ta? Hello, Don Leon? Epe, tiambog kat at damanin institusyon at tinulungan da Monica nga anak ko. Nagkitaw ta ka di iti police escort. Agpaysuday ta, Don Leon. Wen, iniskortan mi ida. Kasta ka di. Adda kami dito yung ampunan, Don Leon. Kasta gayam. Nakaragragsak da nga ron dito eh. Ado tinaypaay da tulong. Ninayunan ka no kami ni Mr. Wong dagiti naitad dito eh. Mr. Wong. Wan, Don Leon. Kinapudno na. Kakuyog mi ita dito eh, ni Mr. Wong. Awan ti amok iti dayta, Leon. Basta ti amok laang. At datultulungan da Monica. Anya ka magdan. Awan pa'y Sir Bim Choda. Ha? No may sagmak ni Monica. Agandad ka kanya. Anya? Ngami... Pinutad ng ti saritaan. Amay asyak manan ti sidiran ni Leon may papanitar aramida ni Monica. Anya kumati dakas, iti panang tulong ni Monica iti dayjay nga ampunan. Kita na kini upeng, Hepe. Ay, dantay! Napalalo laksak ta. Wan nga rod, Mr. Wong. Mayat alak makakip kita kadakwata. Kasla malakip ko, edi uping akpay. Kahit ka dyan nga tao. Mr. Wong? Nala na dyan. Kahit agpaso, Hepe. Nalagsakak matindi no at maawat ko, lekalo. Intag tangarot. Mr. Wong. Iso na isemak tumulong. Naibagalod na muak kastoy alalamidan anak Don Leon. Ulay kas-kasado. Baka tulog akmat maliklikat. Pakaragsakan mi ti kasta ka panunutam, Mr. Wong. Kas kanayo ni baka. Nalagsakak tumulong. Tas welti na ita business. Ako lay ka.
Kot si Don Leon dahil ta nagsaldeng bato gampunan. Lukas ta, imay mo dito Don Leon. Madanagan ak, Monica. Saan akila at nga umay ni papam no awan ti di na magustuhan? Awan matidakas nga aramidan ta. Saan ka di, yaya? Monica, Imay ta dito ay tapno tumulong. Iso apa nagkunak kat awan ti rumbang apagdanagam. ay, jakam mo. Ngam talaga asabalit ang parparik na kanya. Siyak ti makaam mo, yaya ising. Di ka kumamadanagan. Di mo yung bagpakakanyak, Don Leon. Nasem gaya manak mo tumulong maliklikat. Mr. Wong, agam amutan. Ha? Anya kayat mo sawa? Saang ka kumanya gintitipay? Don Leon, no anyaman kayat mo pagpalangan. Awan amok dahi ta panag. Ay, Iso sapay la kumasahan dahi to'y panag. Mang tatawel panag kayem ta, Don Leon. Limembal, nasaya ta kayem. Gam ta kesak kapusol. Kinapudno naman ang ising. Kita lang nga nakita nga imay ni Don Leon iti kastoy nga aktibidad. Hepe Salvador. Namin anon nga iniskortan kayo kini Monica. Ngam, ita lang nga nakita nga imay ni Don Leon. Ada ka di parikot, manang ising? Awan matit Hepe. Sigurado ka, manang ising? Uwan, Hepe. Awan ti pariko. Patyanak kuma. Papa, kaya't nakanak ka sa Rita? itay pa'y la ijay ampunan. Talaga akayat ka nagkasarita. Ngam linapdak ti bagik Monica. Papa, Nagsarita tangagan nagkakadagiti papanam. Tapno saan ka apaglan? Saan ka di? wan papa. Diyak malipatan dayta. Apay nga ron akas jay tararamitam. Papa? Amom ka di no anya tararamitam? Ha, Monica? Amom ka di? No anya apagad ti sarsarkan? Ne. Mabit lang papa. Anya apaggad nga ibagbagayo. Sa anak nga agpaggad. Ti kunam. Nyam siyak ti mga ibagbagakan kag agpaggad ka. Anya. Iso amanipot ita. Jak kayat arumuar ka di ti balay. Anya? Anya ti madi nga inaramid ko, papa. Apay akas tamatan ti ibagbagam kanyak. Apay akayat nak ama ikan di ti balay. Imbagak matan. Siyak ti baka mo no agpaggad ka windo saan. Iso amanipot ita. Agtalinaid kalaingan di ti balay. Anya? Nalawag mat siguron kan kadayta. Saan analawag, papa? Ngamin, saan arumbang alapdan nak amang tulong kadagit kag kasapulan nga agindag dito San Bartolome? Di nagsukiran, Monica. Nagsarita ta, papa. Sinaludsod ko kan ka? No anya ti araramidam nga iligal. Imbagam nga awan kat namatiak. Ita, kasta ti aramidam? No talaga nga awan ti iligal nga araramidam. Awan nga rod ti rason tapno lapdan nak iti aramidak. Monica. Kat no ipilit mo ti kayat mo nga agtali na udaklatan di ti balay. Ladingitat mat nga ibaga. Saan ka atong palan, papa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am Jonah, nagturod ni Monica ng sumbat iti amana. Ising, Nasiputak tinalaos apong tot ni Don Leon. Unak no kabilin na itay ni Monica. saan ama iturad ni Leon akabilan ni Monica, ising? Ipatpatag na una iti anak mi. Ma'am Jonah, Iso nga uray anya ti mapaspasamak. Saan arumbang ang maduktalan? Jonah! ma'am, ni sir. Sige, tamapanak iti ayan na. Amangan no makaunget, no jak umasidag adagos.
Bilibakan ka, Maximo. Naisamilang pa lang ng terligalo kanya. Sa dino nang alam da ito'y papai at da ita dito'y rest house. Kasta kayam. Talaga kabisadong kursonadak papai. Bilibakan ka, Maximo. Sige. Asikaswa malalamitem. Ulita kagyamanak likalom, ha? Pai. Sumkan mana sa palilik na. Apa mana kitak na jay papai awanan puot dito'y rest house. Cakurak tak. Alamida kong lumbag. Sana siyang tinagkurang, Jona. Sana siyang. Leon, Diyak magustuhan tinapasamak. anya nga min ayat ikaungot mo nga inaramid ti anak ta. Agtintinulong dakin ni Mr. Wong. Anya? Day tatagpaiso. No saan pa'y ang nagparik na kanya? Diyak kumapay na amuan arasingad tagayaman kin ni Mr. Wong. Anya nga min ti kabutag mo? Diyak kahit amay sagmak ni Monica. Day tatika amak ko. Saan ka di analawagkan ka dita, ha? Ha? Awan ti panagtalik ko kin ni Mr. Wong. Day ta ti pagpungpung tutak, Jona. Kahit saan ka mat siguro amanel, tapno di mo maawatan ti kayat ko asawin. Jack ninam na mga umay ka dito'y dagos ko, Chief. Kumusta kan, Mendez? Mayaten, Chief. Nubigat, agsubli ako niti trabaho. Nasayat met? Panagkunakit adda na patag nga ibagam kanya, Chief. Saan mat sigura may limit kan kati may papaniti agtutubo ang mapukpukaw? Chief. Sa balit agpatparik na kanyak, Mendez. Isu ama-ama ka. Chief. Isu anasayat mat na makasubli ka niti trabahom nubigat. Amok adakkel ti maitulong mo. Iti agdama akaso anas kan asulbar tayo. Saan mo mat siguro ang mababalaw jay amam, iha? Apay kumaasaan, Mama? Monica. Kinasaritak ni Papa iti nalapat. Nagkinaawatan kami. Ngam iti mapaspasama. Kaslada di na kayat amaamuak. Anya? Ne, anya kumamot na ita, iha. Diyak mo, Mama. Amangan no adakit di mat ammo. Ha? Ne, awan mo ti amok, iha. Anya kumangay. Sapay la ko mga rutag paiso nga awan, Mama. Tanong maduktalak nga da. Sigurado nga agsakit to, tinakam ko. At nadlawan na ragsak ka, Mr. Wong. Awan ti lason tapno aglading itak, Don Leon. Oo. Habang ano sa palimanan pampanunutem. Habang ano atap kamanen kanya. Dawan ti sa pali adyar mo. Anya kumaga po nga agatapag, Mr. Wong. Kunak tupay ka. Sa bali talaga atap mo. Tamadlaw, tignay mo, Don Leon. Ngam saan ko tutupan dahi ta dial mo. Awan da ka sa lalamide. Adak dito'y pala bisnis. Saan tapno agalamid pagpung totam. Iso relax ka laeng, Don Leon. Naligat malawakan atap bisnis ta. Iso saan lumbang dahi ta laalamidem. Dahi ta tandaanam, Don Leon. Iti kasta plano, Monica. Uwan, Yaya Ising. Adakan ka, no di nakon kuyogan. Ha? Aging gaasaan nga ibaga ni Papa. No apay adina kaya tiar aramidag? Sa anak matlatang agsardang. Ngamin, awan matidakas iti aramidag, saan ka di?
Monica, balasang ko. Saan nga ta at ipanagtintinulong yo kin ni Mr. Wong ti saan ang magustuhan ni Papa? Apay nga rod adi na ibaga kanyak no day ti di na kayat. Ha? Ibaga na ko ma, no anya ti di na kayat, yaya. Iti kasta, amok ti aramidag. Kat no bilang lang, tati pa nang tultulong kanyak ni Mr. Wong ti makagapo. Naskan nga ilawlawag na kanyak no apay. Narigat ti sasadam ita. Bogi. Amo ka maipit ka. Di mo kayat nga ibaga. Adi mo magustuhan ti asidag ni Mr. Wong ka ni Monica. Namin, siguradong agdamag kan ka ti anak mo. Podno day ta, Bogi. Tano ibaga kin ni Monica na pagkatao ni Mr. Wong. Sigurado asalod-sodan naman kanya. Nga apay nga rod ang nakisiningid ak ni Mr. Wong. Amo, Iso ang maipit ak kita, Bogi. Katidyak magustuhan, iso ti panagsukil kanyak danak ko. Ni Maximo. Halo, Maximo. Wah, nalagsakak, Maximo. Aglap-lapusanan lagsak ko. Sikan makamo, pangkay. Kas, iti sekod, Maximo. Siguraduam, awan maalata ibintensya. Malawakate. Kod. Dahil ta magustuakan ka, Maximo. Ikagtanag, hada punos mo kanyak. Basta siguraduam lang, awan maalata ebidensya. Siyak ti madanagan iti aramidem iha. Kanayon akas ti ibagayo, mama. Ngam di yung matibaga kanyak, no anya ti pagdanagan nyo iti aramidag. Monica, Amoyo, mama. Marigatan kayo nga agpalawag, no adda ti ilimlimot yo. anya. Kastala ka simple dayta. Ngam no awan ti kalkaluban nyo, nalakalaang mat ti panagpalawag yo. Awan ti kalkalubak iha. Iso nga awan ti rumbang adoptalam. Okay. Adda kada kayo dayta. Kasi tinakunakon. Sapay la kumataag payso amin ti ibagbagayo kanya. Tapno saan tong agsakit tinakam ko. At ang inisyal report ang naawat ni. May papaniti posiblya na pasama kiti agtutubo ang mapukpukaw, Mayora. No kasta nga rod, agtignay kayo kuman, hepe. Nakadeployan na kiti taok. Aramidan dati amin. Tapno masarakan daday jay nga agtutubo. Nasaya at no kasta. Di kagdanag. Pakamuan kayo adagos. Apaman nga damaduktalan mi. Mayora Rogante. Agyaman na hepe. Namnamaag asapay la kuma. Tamasarakan pa'y asibibiyag. Tinagpukaw nga agtutubo. Sa dino ka diya talaga tayan ni Maximo, Mr. Wong. Sa dino tinangibaon ang kankwana. Don Leon, apay damagam kanyak ta. Mas dawak lang, Mr. Wong. Jak makikita di talkem mataom. Kinunakon kan ka, Don Leon. Ada na patag nang ibaw na Maximo. Ada na patag asasi kaswan na. Mr. Wong. Podno ag sosyota ni Kosyo. Ngam saan lumbang amin pa nagibagakan ka. At na limitasyon para ag sosyota ni Kosyo. Jakmat kaya tagpagkada. Anya? Ne. Anya ko matipagpagkadam. Dolion. At pagsasao. Tiyak tatakaw. Kapusol na.
patarak tatakaw. Isulat ingita. Sa lumbang italag ko kan kaamin panag. I'm Sole. Sa balit yung parparik na kanyang itinyawag tinformer ko. Nujak agbidot. Amangan no bang kailangan timadanon ko iti lugar na inyawag na. Nayawag kon kadagit kakadwak ti papanakalugar. Sumaruno dalangan. Ne, day tagaya man ti pagilasinan ng imbagat informal ko. Agpaliiwak pa'y nga umuna. Sakbay adum sagak dito'y lugan. Kaya't ko masigurado ti amin. Amangan ngamin no at dadakas ang mapasamak iti kadak iti daytoy a lugar. Jak itulok nga dadakas ang mapasamak kanyak. Iso anas ken nga sigurado ak. Sakbay adum sagak dito'y mobil. Saan pa'y laan nakasangpet dagiti kakadwak iti daytoy a lugar. Dumsaga kon. Dayjay tinformer ko. Mapana kon itayan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakarkaro itahan amadanagan ak iti mapaspasamak, Monica. Yaya Ising. Nagbalin kamutin asukir balasang kaw. Saan, Yaya? Nagbidot ka, no kasta ti panagkunam. Araramidag ti amin tapno awan ko mati saan anasaya at mapasamak. Ngam sabali ti araramidan dagiti dadakkel ko. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Diyak pa'y maidiret sa kan ka, Yaya. Ngam talaga asabali ti agparparik na kanya. Mas bilin mo, boss. Naramid ko ti kayat mo mapasanak. Nasaya to kasta, Maximo. Maragsakan kayo lakit di ti lugar na nasaragag, boss. Nasulinag tayo dyan lugar. Kat ipagsayatan na. At nalimo na dalan ang mapalin ang paglibasan. Nalakalang ti aglibas no bilang lang. Kod, kasta kayat ko kan ka, Maximo. Talaga pa kailanudan ka. Napudno ka na kayo, boss. Amuyo da ita. Iso si ka pabulitok taok, Maximo. Kaputa mo kalamida mamin pala iti grupo. Si ka lang pagtaltal kak taok, Maximo. Hepe, Mayora, madamay ita nakasarsaritak tinaganag ti minor ti edad ang mabugbukaw. kasta ka di. Nasaya at matno kasta, Hepe. Iso na lang tamay sa nabangkay ang sarakan mi, Mayora. Anya? Dahil dati agpaiso. Diyos ko, una yun data. Hepe, ika nakitikopya ti report yun. Kaya't ko amaamuan no anya tinapasamak iti agtutubo. Da kayo. Agsawar kayo pa iti aglawlaw. Bareng no at maala tayo nga ebidensya. May papan iti dayto ang napasamak. Chief! Ada nasarakan mi abado iti dadya abanda. Ala nyo, P1 Mendez. Bareng no at maala tayo apagilasinan. May papan iti kinasya sino ta akin aramid iti dayto. Namaminsan, Monica. Saan arumbang apailuyos tayo mat iti atap tayo? Nang runa, na may papanan kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Padre Simon. Tano pa iluyos tayo kadagiti ang atap? Magamaranan iti panagduadwa ti panakilangan tayo kadakwada. Banag asaan arumbang? Taday ta ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan. Nawatan na ka di, Monica? Uwan, Padre. Ngamla dingitak nga ibaga. Talaga asabali ti mapaspasamak iti pamilyami.
Monica. Ngam ika gumahak nga imula iti panunot ko, dagiti balakad mo. Iti kasta, saan adumakkel ti anyaman apan nagduaduak kan ni Papa? Kompleto daytan, Mayora. Karamanan dita ti resulta ti otopsya. Una yan. Nalabas ti inaramid da iti biktima. No nakita yo lakuma iti personal ti bangkay. Nakarkaro pa iti asi amariknayo para iti biktima. Adda kadilidyo may papan iti suspek. Lading ita nga ibaga. Ngamawan pa'y laeng, Mayora. Hepe, aramidan nyo ti amin. Nakakaasi ti namay anda iti biktima. Nasken amatiliw no asino man dayjay nga awanan bain. Aramiden mi ti amin, Mayora. Ikarit dayta. Ay napadre, imbagak nga rudeng kada kayo. Siyak ti madanakan. Talaga ngamin nga agrason ni Monica. Ti amke ket amangan numakabil ni Sir Leon. Manang Ising, saan mat siguro akabilin ni Don Leon ti anak na? Padre. Madlaw mat nga ipatpatag ni Don Leon ti kakaiso na nga anak da ka ni Mayora Chona. Iso nga imposible akabilin na ni Monica. Ay, jakam mo, Padre. Ngam kasanon, no maira na anapudot ti ulo ni Sir Leon. Kasanon no saan makapagtepel ket malawanan na ni Monica. Manang Ising. Dayta tinakabut-buton, Padre. Amangan no anyan tukit di ti mapasamak no bilang laeng. Mayat Maximo, magustuak tayo ito lokal. Nasulinakan husto ko na. Napintas lokasyon na. Tada nakasagana paglibasan nagiti tao. No bilang ada lumaot polis. No kung nagiti polis, mailimad tayo dahito yung lugar, boss. Yan pa nagkuna. Saan tayo ang mailimad na ito yung ni Don Leon? Mawata kayat mo sawan, Maximo. Territoryo Leon da ito'y lokal. Masikulato. Nalakalag masalaka na da ito'y lokal. Ngem di kaktanag. Una ako Don Leon. Anya di kayat mo sawan, boss? Siya kon makambo. Di importante. Matungpal ko pa'y kalik ni Hepe Salpatol. Boss. Iso bilinin ka manan, ha? Naskan maitan kon bulletproof vest. Ingkalik Hepe Salpatol. Kan takiti tao. Iti kasta. Mangalak parang talagta. Diyak impagarop nga umay ka dito yung munisipyo, iha. Nagapo kami kaniyaya ising iya simbaan. Mama, di magas kami dito ay. Apay mama, anda ka di parikot? Amo ka di ka nagpakada ka ni Papam. Ta sigurado nga awan ije balay dayjay. Dayta ti pagdanagak. Mama, pangasim. Di mo kumarugyan dayta. Di ka kayat asidiran manan. Monica. Tinasaya ata, agpakada akon. Amang ano sa dino pa'y ti papananti saritaan ta. Kasi tinakunakon, di ka kayat asidiran. Nagsubli kaya man ni Maximo. Kaya tasawan dayta. Nalpasan din paramid mo kankwana. Sana klibak, Don Leon. Wan, nalpasan yung palamid ko, Maximo. Kasta kayam. Adda kami nasalaka kabalbalo lokal. Alamidag hide out dagiti tao. Amumat nalaot damo nagpaknyan dagiti tao. Wen, amo, tasak pa'y nga ron tinangiyawag ka. Siyak tinangipagamukin ka. Tay tangalod. Ngamita, adan kabalbalo hide out dagiti tao. Si kalang nang ibagaak tay toy. Iso no malaot hide out. Anya, Mr. Wong? Awan Don Leon. Patnel ta negosyo.
Isulumbang lang agtalagakan ka. Kat sapay la kuma, kasta kamat kanya. Naimbaglaeng tanakasangpetan dito'y mansyon. Naunaan ta ni Sir Leon. Yaya, Noim mo na asimangpet ni Papam. Ay, jaklaam mon asaritaeng. imbagakmatkan ka, asyak ti makaamo saan ka di? Monica, Basta ti amok kat awan ti dakas nga aramidak. Saan adakas ti tumulong, Yaya? Among dayta. uwan matkit di balasang ko. Kat awan ti karbangan ni Papa amang lapad kanya, iti panang tulong ko kadagiti akas sa pulan. Talaga asukirap ni Papa, nalapdan nak iti aramidak. Anya di ko na, boss. Kayat ko sampulam Don Leon. Boss. Kayat ko maikan pagpampanunutan. Iso mangalamit ka banag mampulibol panunot na. Matungpal, boss. Te kayat ko data na dalos. Mabaling kanti Maximo. Dahil saan pulo sa tapan Don Leon at napakainaikan tayo. Di ka matanagan, boss. Talaga kasta ti aramidag. Iha, Papa, kagura na ka di. rumbang ka di aguraan kayo, Papa? Monica, iha. No ipilpilit ko man ti kayat ko ka. Dahil takitap na maprotektaran ka. Apay ko maaprotektaran nak? Kat awan mo ti pagpagadak, Papa? Iha, di mo amunoan niya tagraraira itaapagkan. Dahil ti pagdalaga. May sa ti amok, Papa. Awan ti kabusor ko. Kang runaanan nga awan ti kabusor yo, anagan na kanya. Iso nga awan ti dakas ang makasamang kanya. Di mo siguro ni Don Leon. Kat di mi kabailan nga aramidan ti kayat mi dito'y teritoryo da. Ang nagbidot dahi dyan adon. Kat gusto ti bilin ganyak ni boss. Nasken na sampulan mi dahi dyan adon yon. Yung sa narumbang ama amuan na nga aramid mi ti anyaman ama pasama. Di tati pagurayak. Ipatungpal ko ti bilin ti amo. Tapno sigurado ama apiktaran ti grupo ni Don Leon. Siya ka di manan ti kagura. Gapoy ti kasjay nga imbagakan ka ni Monica. Jonah, Numaminsan, diya kun amuno sa dino ti paglugarak. Maipitak kada kayo ka ni Monica. tilaeng kid daw ko. Matulungan na kumamang ilimad kini Monica iti amin. Awanan ti sa balipay. Ar-aramidak mo't na ita saan ka di? Jonah, No daduma, day talaangan ti ipampanunutak iti rason, Leon. Numaminsan, maliwayak pa yon ti talaga nga obligasyon. Tapno maaramid ko laag ti kayat mo. Iso asapay la kuma, tamaawatan mo ti kasasaad ko, no maipapanan ka ni Monica. Kasla may kawak kita itikas nga aramiden ta, Chief. Anya ti kayat mo asawan, Mendez? Kasla sa anak mo tin anairom itikas to'y apanagrundata. Nalabit aga po ta agsapan, ngam itultuloy talata ti agronronda. Siguro. Kasta siguro, Chief. Mendez, adar aribungbungan da iti dayjapan da. Wingag paiso. Isarting mo ti mobil. Nasken na mamuanta. No anya ti aribungbungan dagiti adda dita. Ariglado, Chief. Mendez, agtalinag ka lang dito'y mobil. Saklang ti dumsahal. Dito'y kalain, tapno makaawag ka adagos iti baka, no bilang lang. Apa, Chief? Anya ti atap mo? Amangan numay sa adibersyon dayta, aton. Nang runa, ket pasig alalaki da kita. Wingag paiso, Chief. Iswa dito'y kalain.
ket agalerto ka kuma, P1 Mendez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpagkada ako, bayat nga takapay, Papa. Monica, Ada saritaan mo iti kalman ka ni Padre Simon. Mapan kami iti ayan dagiti na oraman iti. anya taramidan nyo ijay. Mapan mi amuan no anya ti kasapulan da ijay. Tada nga minadamag ni Padre, akas lang nabaybay ang damat ka nun. Kalpasan ti relokasyon da. Sino ti kadwayo? Kay bagbagak lang mat, Papa, ni Padre Simon. Sige, ha. Aganad kayo. Apay bugi. Amo, kada napapatay at tao tayo. Aniya. Kasano ang napasamag na ita? Adda ka di inkwentro ang napasamag idirabi? Awan, amo. Yung sigun iti impormasyon, inyawag kanyak ti kontak tayo. Na-salvage ti tao tayo. Aniya. Tay paiso, amo. Bugi. Kaya't ko nga amuam ti pudno ang napasamag. Ngamjak kaya't amadlaw, ti oray asino nga da pagay naigan ka na tayo dayjay ang napapatay. Iti na naminsan ang nasarakan ti bangkay tinagpukaw nga agtutubo. Ita, ada man ang nasarakan a bangkay a maatap a biktima ti salvage. Mayora, Anya ka din ti mapaspasamak dito San Bartolome. Apay nga agsasarunumot tan ti bangkay a masarsarakan nyo. Mayora, lading itak dagito ang mapaspasama kita. Saan nyo kumapanunutan na saan mi nga aramidan ti trabaho mi? Hepe, Saan mi mata magustuhan dagito ang mapaspasama kita? Iso nga rod nga aramidan mi ti amin nakabalan mi. Tapno masulbar dagito akaso. rumbang laeng, hepe. Katsapay lakuma. Tamasulbar yun dagitoy ang mapaspasamak ito. Kinapudno na. Uro-urayag da Monica kan manang ising nardin. At dagamin saritaan mi ta. Kasta ka di, Simon. Narding, naliday ka. Apay, anya ti parikot. Saan mo't siguro may limad kan ka tinagsasaruno ang napasamak dito'y ili? No may papan ka dagiti nasarakan na bangkay. Pudno makapaladingit, Narding. Nangro na tipan nakasarak yun iti bangkay jag tutubo. Simon. Namuan nyo ka din. No asino tinangaramid iti nakamamas agreement. Awan pa apulos tilin mi. Nakaalalin kagit na dyan napasamak, Narding. Uray asino ita kadagiti agindag dito San Bartolome ti pagdamagan. Patay, ti kayat da nga ipataw iti asino man anagaramid iti kasjay. Imay ka ditoy. Tanaam wamatan ti may papan iti nasarakan a bangkay. Ipapan mo ka di manan niya damok iti dayjay, Jonah. Leon. Di magasak ditoy. Tapno'y bagakin ka asa anak nga agawid ni Rabi. Ha? Apay? Sa dino ti papanam? At dalas kanya si Kaswer. Iso asikapay lang ti makamok ni Monica. Ang mga noon niya manan, ti aramidin na. Eski daw mo, boss. Simang pwede nagiti bulletproof vest. Pelikod, Maximo. Talaga listo ka. Kasano ti panantad mo kadagi dyan, kadagi ti pulis, boss? Siya ko makamo na itapanag, Maximo. Awan kayam. Anya tamag mo, may papan, Leon. Sigun iti tao tayo binilin ko ngagpaliw, boss. Pinagtignay kano day jay abugi dagiti tao da. Anya kayat mo sa word. Panag ko na, boss.
Kaya't da nga muan no sino tinang patay iti tao da. Kurak tumad ngamin. Sigurado malilibukan Don Leon. May papangkas dyan na pasama. Iso baya may bus ulas na aging bistikal. Basta alamidan tayo lumbag. Tapno mapapigsa tayo pa ni Koso. Apag iso Monica, dayjay ni Padre Simon. Iso ti adda iti ritaw ti simbaan. Nakababain yaya. Madlaw, anaguroray ni Padre Simon. Day talaang kasano nga raw. Pumanaw tayo matla adagaw sunuan niya. Orayan naklabiitan dito yaya. Dumsa agak biit ag kararaka. Amo, jak sayunan na ito nga ramidan nyo. Bogi, agtalag ka kanya. Kunak man no kaya't yung amamuan, no sino tinang patay, di may sa tao tayo. Talaga kaya't ko maamuan dayta. Di matkurap nga adan tao a binilin mo nga agkalapit impormasyon. Pudno dayta, amo. Matalaga yan. Saan niya ro darong bang agtaktakak pailaeng? Basta mapantay jayan ni Mr. Wong, ngam omyantay jay. Amo. Ngam kaya't ko, anak kasagana laeng dagiti buyot ta. Tapno bilang laeng, makaraot da at tagos. Saan nga nga asikasun ni Mayor Rachona ti kasapulan dagiti adda ditoy? Padre Simon. No, Jack Mariro. Imbaga kanyak ni Mayor Rachona asiguraduan na ama ipay ti amin a kasapulan dagiti naiyakar iti dayti a lugar. Malagip ko dayta Padre Simon. Imbaga dayta ni Mama. Monica. Jack kaya tag panunot iti madi. Nangruna. Ket amok anasingpet ni Mayor Rachona ngaynan. Padre. Iso asikan ti makisarita iti inam. Amwam no anya tipod no. Takaasim at dagiti adda ditoy. Kumusta dagiti binilin mo agilako droga? Nagtignay dan, boss. Nasayaan. Tsakaya't matengga epektos, Maximo. Lumbang lang may busan ni stock. Tapno mang ipatulod sa bali stock dagiti tao tayo ijay sotad. Matungpal, kanya manabilin nyo, boss. Intala kanyak Don Leon may papanday ta business. Basta kaya't nagpartner kami lahat. Isusyak makamuag patalay business. Kaya't panak nakakankwa na, adayo nalalaingak. Ang mga no din ang tumaklong dayta, boss. Makamon biag na Don Leon. No rin na maklo namin. Saan kong palikot dayta panag. Imposible asaan atong palen ni Ma'am Jonah ti imbagana. Mas dawak matiyaya. Nakita mati sitwasyon dagiti adda iti dayjay a relocation site. Kasla na baybay anda na talaga. Monica. Siyak pa yan ti mabayin itay. Nang runak at nakita mo't amis mo ni Padre Simon ti sitwasyon. Anya ti planom ita balasang ko. Agdiretsotan iti opisina ni Mama. Diyak kaya't apagbayagan da ito'y aban. Sigurado ka kaditi daytang impormasyon? Okay nga Rod. Agtignay kami adagos. Umadayo kan iti dayta adiso. Tamangan numay sagmak kapay. Sige. Aganat ka. Bye. Mapagtalkan ti source nga imawag kanya. Iswasan arumbang ayalang-alang ko ti impormasyon nga inyawag na. Pilinak dagiti tao nga agsagana da. Sakpailan ti agtignay. Ket no bilang tagpaggadak. Makaresponde da adagos. Nagdiretso ako dito. Kalpasan ang naggapo kami kadayaya isin, kan Padre Simon iti relocation site, Mama.
Kat, kumusta damat ijay, iha? Di mat inkarim at tulungam ida, mama? Wan, iha. Linawas nga dati maipapaay at tulong kadakwada. Napot no dayta. Apay nga rod akasla na baybay andan. Anya? Dayta ti agpaiso, mama. Nakakaasi dagiti umili anayakar iti dayjay adiso. Saan mo't siguro, Dakes? Nomyan kami ititalkek at taog dito'y lugar mo. Saan ka di, Mr. Wong? Of course. Don't worry, Don Leon. Welcome kayo dito. Agyaman agno kasta, Mr. Wong. Mabalin ka di, Ma'am Juan. Nuha niya makakapo. Apay kayat mo umbiyan dito'y lokal ko. Ay, medyo adasaan mi ang nagkinaawatan iti asawa. Labal squalal. Sikat tumat kami, Don Leon. Lumpang kumada, mistress mo. Tapno ada si dadaan papanam. No ada susik yung asawam. Ama munag, Mr. Wong. Saan ak anasem iti babay? Saan akasken ka? Ha? Aya kayat mo sawan, Don Leon. Uray saan mo nga klunen? Amok asika, tinang parigat, nang rames, kanang patay itag tutubo na sarakan ti bangkay na. Ha? Don Leon, remember, no evidence, no crime. Husto ka, Mr. Wong! Magustuak dahi tangay bagam. No evidence, no crime. Lukas ta. Agbay so amin nga imbaga ni Monica kanya. Itay din magas da iji munisipyo. Padre Simon. Siya ka mismo tinakapanaknak, Mayora. Kasano ala pasamak ti kasjay? Katlinawas nga ada maipatpatulod at tulong kadakwada. Amangan madamat sa baling aramidan ti tao at taltalkan. May papan iti day tabanan, Mayora. Saan na mabalinday ta? Jaklakit di pakawanan dagiti taok no da sa baling aramidan da. Ang rumbang lang nga amuam nga umuna ti agpay sa Mayora tiyana. Narigat mat, no do sa amlatan dagiti tao. Asaan mo mat anapanagnagan ti agpay sa Dayjay tilugan na sursurutak. Kung naklakit din ang nayaw-awan na kon. Sana rin ba nga makadlaw dagiti nakalugan dita. Amangan mo niya ti mapasamak. Nasken na mapanagnagak ti amin. Jak kayat ang makapuslit da ngaglako iti droga dito San Bartolome. Droga ti ramot ti amin a krimen kan kinatakas. Iswarong banglaan ang mapaksak dagiti adda pakainaigan na iti droga. Dayjayan ti susurutak. Nagsiko iti dayja banda. Surutak lata. Nasken nga ganadak. Medyo nasulinakan ang lugar dahito itinuronda. Dumistan siya akbasit. Tapno sanda nga agatap asursurutak kita. Tano makadlaw na. Delikado akmatan. Ikagumak di aganad. Ups! Palpaltugan na kong nabigyan da iti sursurot ang alugan. Naskin nga umawag akong iti bakam. Charlie Sierra, Tupiwan Mendez. Agresponde kayon. Palpaltugan na kong nagiti sursurot. I repeat, agresponde kayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At kakabilag ti igam, dagiti tao ni Mr. Wong nga da dito'y amo. Nadlaw kumatay tabog eh. Pilitek, ti makisiningid ka dagiti tao na nga da dito'y. Aramidam tirambang. Alaem ti panagtalagtang. Matumpal day ta, amo.
Agsubliak meten iti ayan ni Mr. Wong. Sana rumpang amakita na nga agkinkin ni Siim kami kinibuki. Damangan no nakarkarong agkata. Naimbag na ikagumapter mo itilugan nga inaramat ko. Tinatagdan itibala tilugan. Apay nga awan mo't lang ng Damindes. Ijay tayan dagit kabusa. Dayjay timays. Napuntahan. At dandagit kakadwakan. Patas itan tilaban. Delikado tayo ito, Mr. Wong. Apay manan ton yon. Madama tiragat itinagbaitan dagiti pulis kan dagiti pusher. Kasano na amuam dayta? Nalipatam ka din niya daka dito'y teritoryo, Mr. Wong. Awan tisaan ko amamuan. Ton yon. Pagsaritaan tan tirumbang nga maaramid, no bilang tandamatiliw ka dagiti taom, akarang-rangat ita dagiti pulis. Hello, Padre Simon. Mayora, pudno ba di nga na mapaspasama karangan? Anya? Ne, jak pa mo ti may papaniti dayta, Padre. Isa Kristan ko tinag ko na. Lading itak, ngam awan pa'y tinaawat ko a report, Padre. Kasta na di. Alang aron. Agyaman naklangan, Mayora. Bye. Bye. Anya nga tati mapaspasamak. Anya arangat di damdamagan kanyak ni Padre Simon. Pagpasok tayo amin, boss. Madama ba ilang kirangat? Kasano na pasama kasta? Diyak may baga, boss. Maksimo. Amo mo lumbang alamitem. Wan, boss. Tsakaya tada matiliw da si Pipiyag. Matungpal, boss. Amok naliga desisyon alamitem. Yang laglagi pam. Pagsayatan klupo. Di ganda na, boss. Aramidak tirumbang. Saan ta mabalinti rumuar, Monica? Apa, Yaya? Adda mapaspasamak aranget itinagbaetan dagiti pulis ken dagiti maatap a pusher. Anya? Day tati agpay subalasang ko. Nakaamamak no rumuar ta ita. Yaya. Iso apang nga asim. Agtalinaed ta pay laeng dito'y mansyon. Makauray ti panangipaay ta iti tulong kadagiti agkasapulan. Narigat no makigasang gasat ta. Tanapagad ti rumuar ita. Sawaran nyo ti aglawlaw. Aganat kayo lang. Ang mga nuwad dapay kabusor iti aglawlaw. Aming ebidensya maalayo. Alaan nyo. Kita ti unagtikot siya nga inaramat dagiti suspek. Nujak mariro. Droga lakit di dagito'y nakasupot. Husto tinyawag kanyak ti source ko. Talaga a pusher dagiti sinurot ko. Nagabuhat ko ni Jeffrey Sinto. Ngam awan pa iti kaaduan ka dagiti pulis, Mayora. Padre. Sapay la ko ma. Tadagiti naka-enkwentro da hepe. Ket isumit la ti responsable kadagiti napasamak a krimen iti kalabas. Kuma, Padre. Nang runa tinapasamak iti agtutubo. Nakabutbutal ng dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Mayora, addaas iti Diyos kadagiti pinarsuana. Patsyak amarisot matla amin dagiti mapaspasamak ita. Iso asaan tayo kumaaliwayan ti agkararag. Anya ti matamag, Mr. Wong. Hawa lumbang pagdanagan tayo. Hawa na tiliw poyot ko. No kasta nga ron. Apay, anaunag ti sindaay mo. Takal mat kata na kung piskal da epektos. Anya? Taytag paiso.
Kat kapo tagpat nalta. Kalaman ka mataloke, kapo kasya na pasamak. Mr. Wong. Kayat mo sumulot kanyak. Kayat ko relax. Tapno liwliwag ko, panunot ko. Sanan. Makamuak matan amang iliw-liwag iti tutukot ko. Apag isa tayo umayaw dito yung simbahan, Mr. Wong. Oh, apay Padre Simon. Itatisaritaan mi ka ni Monica apan ang tulong kadagiti nagbalin a biktima ti uram dito yung San Bartolome. Ah, kasta kate. Apay sanin baka Monica dayta. Kayat ko matulong. Saan pa naladaw ti amin, Mr. Wong? Awan pa imit na Monica kan manang ising. At dapay oras, tapno makapagsagana kayo. Maalangalod. Saan lumbang taktak, Padle? Itamat lang. Katang akon kasapulan. Umili. Agawid ak kuman yung napanunod ko ti dimbagas dito opisina. Kumusta ti inasikaso? Nairingpas mo ka di. Di mon panunutan dayjay. Nalpas kon. Nasayaat nga rod no kasta. No agawid ak. Madanon ko kadi ijay mansyon ni Monica. Jaklanam namaan. Imawag itay nga kukuyog da kada Padre Simon amang tad iti tulong. Ah, sa dino? Iti lugar ang nakayakaran dagiti nauraman idi nga umili. Boss, gusto ko man o imat tayo matanda kiti bulletproof vest. Tapno na ito tayon ka ni Hepe. No. Saan mabalin dito yung pangtedan tayo, Maximo? Tatanto mismo mapan mangted kadibijay, plesinto. Kasta ka diti plano yo, boss. Wan, Maximo. Ngamno ita. Konsentli tayo tulong. Da kayat umlaw Monica. Hamumon kayat ko sawan. Boss, lugan ni Don Leon dayta. Kunak no ada sa balay wakas naglelax. Ngam si mulot matitoy. Malah, mapit lang. Inaksaptan Don Leon. Makapungpungtot ni Papam apimanaw diti opisina, iha. At nandito ni Papa, Mama. Anya? Wan, Mama. Madama ti pa nagsarita dato ni Padre Simon. Ay, Diyos ko. Di kaya danang, Mama. Siya kon ti makam. Tutan, awan matidakas iti ar-aramidag. Iso saan kayo ang madanagan? Sapay la ko mga rod, iha. Tawan ti dakas ang mapasama. Natangit kan atalaga ti ulom, Monica. Anya ka di manan ti bagbagayo, Papa? Imbaga akong kan na paggadar aramidam ngam di nakpulos ng kan. Anya ko mati pagpagadak iti panang tunong ko iti ang kasakulan? Monica. Pangasiyo, Papa. No diyo kayat amadlaw dagiti adda dito iti nagalas at dyaryo. Sumardeng kayo kuman. Takas iti nakunakon. Awan ti dakas iti aramidak. Padre, anya ti imbagbaga itay kada kayaw ni Sir Leon. Ibagbaga na matapakaragsakan na ti kaadak ita dito eh. Kasta ka day, Padre. Wen man ang ising. Apay, ada ka di parikot? Manang ising. Apay ang madandanagan ka? Ay, pasensya ka, Padre Simon. Ngam, maibagakan ka. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, Padre. Pasensya kan at talaga. Tagalog ko no talaga dinakon kasalita. Bayat ka data dito, Don Leon. Mr. Wong. Oh, apay, Don Leon. Kasla sana sayat liknam. Ata ka di palikot? Sika, di palikot, Mr. Wong. Anya?
Don Leon, suso ta business. Nga mapay kasta sa Anya pasol ko ken ka. Saanan alas ka na damagang payday ta, Mr. Wong. Patsyak nga amom no anya ti kayat ko atumbukan. Oh, come on, Don Leon. Pada ta profesional. Sosyo ta business. Nga mapay kasta at latom kanya. Amom no anya ti jak kayat, Mr. Wong. Nga misubat ka aramidam. Nalipatam sama nga daga dito San Bartolome. Adda ka dito baluwarte. Si Mang Payak dito nasayaat, Don Leon. Si ka nang alokoy kanyak sosyo ta business. Nga mapay kasta sa umita. Anya kayat mo pagpalangan. Jak magustuhan ti aramidan. Ti parang tulong mo itar aramidan ti anak ko. Awan da ka sa lalamitek, Don Leon. Swerte business no nalaing ka tulong sa bale. Kaya't ko lang tulong ka sa lalamidan, Monica. Amok noon niya ti plano, Mr. Wong. Di kan agin ti diyambo. Amok ti likaw ti bags mo. Tilit sa anak man, Don Leon. Saan kan palpalikaw? Adaywam ti anak ko, Mr. Wong. Awan Apolos ti Santor no may papanan iti kakaisunang anak ko. Iso nga adaywam ni Monica. Don Leon, sarakin tlisaro anak mo. Di nagkabaylan alukwen, Mr. Wong. Kas itinakon-akon, amok tilikaw ti bagis mo. Iso at di nagtumalinaw. Makamukha no di ka mamate. Palakunak, saan kon palikot taita? Iso makamukha, Don Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbata saan nga tinutupan ni Don Leon, boss? Diyak kaya nagmalas business, Maximo. Iso diyak tinutupan, Don Leon. Boss? Kan maysa, saan lumbang tutupak partner ko negosyo? Ang sa balit itrato na kada kayo, boss. Paypayam lang dahi Chay, Don Leon. Isong alot pimanaw ako ni Chay. Kadjakon pakadapay, Monica. Iti kasta, mapuna satap dahi Chay, Don Leon. Mala, iti litsotan list house. Kayat ko ni Nana. Napanan ni Mr. Wong, Yaya Ising? Pimanawan, Monica. Apay asa na nagpakada? Jakman ang mo. Ngamkas lang amin adda di na nagustuhan. Anya? Kun maysa, may mayat mo ti kasjay. Nadlaw ko ngamin akasla adda ti sa anda nagkinaawatan kin ni papam. Yaya Ising? Dayta ti agpay so balasang ko. Ngam na imbag ta pimanaw ni Mr. Wong. Saanin adim makil ti anyaman asa anda nagkinaawatan. Adlaw mo kaniti nadlaw ko, Artin. Nga niya, Simon. Kaslad da susik da Don Leon kan Mr. Wong. Anya? Palpali ida-itay bayat ti panagsarita na. Pudno nakaisam ni Mr. Wong. Ngam sabali tilangan ni Don Leon. Anya tinadlaw mo kini Don Leon? Nakapurpormal ang makisarsarita ka ni Mr. Wong. Talaga matakas jay ti jar ni Don Leon. Tunggal adda kasarsarita na, saan ka di? Kang runaanan no may papan kadagiti negosyo na. Dakayo ka ni Senyorita Monica ti diag kinawatan, amo. Sana ko manugot ang mapasamak na itapogi. Diyak kaya't amasayang ti amin. Gapulaan kini Mr. Wong. Nasirib da dyan ngayon, chik, amo. Amo na, tararamidin na.
Amok nga sa bali apanggap na. No apay ayas asidag na tirik na lalaki ni Monica. Amo. Bugi, ipagamit tao tayo. Kamuan na no asino tinang patay iti may sa kadwata. Amkak ngamin nga mga noadam mo ni Mr. Wong. Anya? Kabisado ko na Mr. Wong. Traitor tayo dyan. Iso abili naman na yung bag jay tao tayo. Anya ti madamag, hepe. Ladingitak ngam awan pailaeng, Mayora. Di mi pailaan mo, no asino ti responsable iti napasamak iti agtutubo. Kanaging gaita, di mi pailaan mo, no asino jay lalaki ang nasarakan ti bangkay na. Ngam saan kami ngagsardeng, Mayora? Agtultuloy ti investigasyon. Saan mi ngay tulok ngagtalinaid anawaya dagiti responsable iti napasamak. Ikagumaan mi ida akamagan, tapno maikan iti hustisya dagiti biktima. Naimbag ta simmangpet kan, Monica. Saan ka kadipay la na kontento iti inaramid mo, Papa? Monica. Amo kasi ka ti makagapo no apay apimanaw ni Mr. Wong. Asaan man la nagpakada? Awan ti madingin naramid ko. Saan ka nga gibakpay kanyak, Papa? Oy, Kasosyong iti negosyo ni Mr. Wong. Saan ka di? Monica. Saan mo ang mailibak dayta? Hoy. Kasi nangailimon iti naminsan di balay. Nasdaawak iti? No apay adinak inyam amukin ko na. Ngam nagaon iti bibig mo a kasosyong iti negosyo ti sangailim. Kat ni Mr. Wong dayjay. Saan mo ang mailibak dayta? Tanakitak ni Mr. Wong. Umad adayo ti saritaan ta. Saan mat aday ta ti rumbaga pagsaritaan ta ket? Rumbang na pagsaritaan ta, Papa. Tauray anya ti ibagbagam. Saan mo ang mailibak kanyak ti amin? Saanak ang maag, Papa. Iso adinak mabalin nga alila. Anya ti may pahi ko, Mr. Wong. Saka da ipahinaken ka, hepe. Iso imaya ko nito'y plisinto. Kadamok malagsakan ka. Mr. Wong? Simang peten dagiti boli plot best, pala kada kayo. Wen hepe, come on, umay ka. Sigurado malagsakan ka, hepe Salvador. Kasano nga tayo dyan ni Mr. Wong, ising? Idi simmangpot kami kin ni Monica ijay simbaan, kalpasan nga insimpami dagiti tulong nga itud mi kadagiti agkasapulan, sir. Kinuna ni Padre Simon nga urayan mi kanubi ito ni Mr. Wong. Kalpasan na? Inuray may, kat idi simmangpot, adda imot na akanayunan at tulong. Iso ang nagkunvoy kami anapan iti dayjay a lugar. Di mo't imbagagkan ka. Nga iyawag mo kanyak ti amin na mapaspasamak. Sir. Nga mapayasaan ko anaamuan ti may papankin ni Mr. Wong. Ay, ijak mo't impagarop at agitaksen niyo, sir. Ti amok akat awan anyaman na, tagayam yumot dayjay. Saan nagaputa na singag kami kat agayam kamin ising. Tandaanan kita. Nagkalatulong kada kami tindonar mo a bulletproof vest, Mr. Wong. Nagkalyakan ka, hepe. Kan may sa, pakustwak silpisyom. Mr. Wong? Pabahan ka nagitin tonal ko. Sigurado, at adama na nagbalin kayo, didikitad talabaho yo. Pudno lawan ay dayta. Kaya't agyaman ak ititulong nyo kada kami. Makita may pekto'y nalamit ko, Maximo. Wan, boss. Kahit panagunak, pagtalakan ka na kayo nagiti polis. Nang runa ni Hepe Salvador. Tayo talaga polpos ko, Maximo.
Kaya't kuwag talag kanyak hipi salpatol. Iti kasta, nalakalang maalilaw ko. Aking ka, maamilis nanto, natnagan palapok ko. Boss, pulis tayo dyan. Sana nalakang alilawan. Oh, saan ko alalilawon tayo dyan hipi salpatol? Palpalapukak laang. Iso doon tuole, siyak makamo. Sikulado paligid ay to'y plano. Anya ti sinaludsod kang ka ni Papa, Yaya Ising. Ti may papankin ni Mr. Wong. Lukas na nga Ruth. Talaga nga agda ti saan anasayaan ang mapaspasamak. Ha? Saan ana kontento ni Papa kadagiti imbagak kan kwa na maipapan ka ni Mr. Wong. Iso ang nagsaludsod pa'y kan ka. Sa bali mo tagparparik na kanyak, Monica. Anya ti kayak mo asawan na, Yaya Ising. Inumpal natin Karina, makasta, narding. Juan, Simon. Maragsakan dagiti kakadwa. Taddan maaramat mi, no adda operasyon. Managtulong nga rada talaga ni Mr. Wong. Podo day ta ako nam. No panunutan na naimbag. Kabalan ko mga aramidan dayta ni Don Leon. Oray ni Mayora. Ngam nakaskas daaw. Apay asanda nga aramidan. Narding, ada ka di panidir mo ka ni Mayor Arrogante? Ay, awan matkit di. Apay nga rin takastati sa Dak manam mo, Simon. Ngam adda ngamin nadagsan ang makagapo. Iso akas to'y ti panagsasaok kita. Mayora, ada ka di maipahi ko kada kayo? Amo yung matasakbay nga agawid Padre Simon. Dumagasakbay dito simbaan. Sa bagay. Ngam, apay akayat da ka makasarita. Padre, panagkunayo ka di. Kat mararamid ko pa'y ti pagrabanga kas inatiili ti San Bartolome. Mayor at Chona? Kas lang amin diyakon mararamid ti pagrabangak iti panagriknak. Apay na sa uyo ti kasta, Mayor. Kakuyog na kayo ni Monica iti relocation site. Saan ka di, Padre? Juan, Mayor. Nakita ti sitwasyon na dyan. Sinidirnak ni Monica maipapan iti daytabanag. Nagsukimatak. Nadoktalak nga addamadi nga inaramid ti tao at tinalag ko para iti tulong kadag iti agindag ijay. Anya? Dayta ti agpaiso, Padre. Iso asal saludsudag kada kayo. No maararamid ko pa'y kaditi pagrabangak kas inati ili ti San Bartolome. Naimbang taadda kayon, ma'am. Ising. Ma'am, medyo napudot ti ulo ni sir. Ha? Nakaunget ni sir. Gapo iti panang tultulong ni Monica kadagiti agkasapulan. Iso na laeng, takasla sa bali mo't tinadlaw ko akagura na. Sino ti kagura nilyon? Kasla ni Mr. Wong ti kagura na, ma'am. Anya? Dayta ti agpaiso, Ma'am Juna. Isu nga uray siya. Mati kawak meten, gapo kadagiti mapaspasamak ita. Itay kakadi pa si Mang Pachona. Kasangsangpot ko laan, Leon. Nasayat man. Kaya't ka makasarita. Maipapan iti anya. May papan kini Monica nga nakta. Ha? Talaga kabaylan na ko nasukiran ni Monica. Kabaylan na ko nasungbatan. Kabaylan na ang tagrason kanya. Anya ti kayat mo nga ibagak iti dayta abanag, Leon? Sika ti ina ni Monica. Iso kayat ka kasarita may papankin kwa na. Ngamin, tiyaw kung magustuhan tal aramitan na.
Panag ko na. Basol mo matlaang ti amin, Leon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.